rubango rungu rwa ministry ya urimi jo kumenyekana ta SIVAP njwambiriretie kuingia wira-ini bwa Minister Linturi na buni wenji bwa ithima county-ini Meru. Mwena bau thirikari ya county ya Meru yugite kinya iri na njara kiri untu bubu kwijania na utethio bubu maabisa ba county baugite gavana Kawira noe wairutanire gutua utethio bubu untu murungamiri wa SIVAP atejanirite na kuga bubu ni urongo butheri. Mwandiki wetu Watoto Mukirimithika katumunyithia nkuruke. Maabisa ba SIVAP rungurwa rwangirwo urimi thirikari nene ni bakinyite ntere mwanya tia Meru kurura mirandi ya ithima irio mutindwa buri na kinya muthara. Hii ni project iko under Ministry of Agriculture and Livestock Development headquarters Kilimo House. Na hii project imefanya kulingana na vile wale wamesema hapa, imefanya mambo mengi kwa hii Meru County na hii ndio moja wao. Nteretia mwero muthanga wondine muthara tigania isti MC Oguntuko wa mona abisa ba thirikari ya county Meru ibaikinyithete kia thoneke omuntu aikucia muguta rutere rwawe. Yatumire unbua tukauria kithima mwarimu wa na ndingaira muno embira amantu arui kwina mwarimu omwekuru arari kuara Grace, Madam Grace kinya barua na andikite ya araura ndarachaira kenda tuikia kwa kera tuna kithira baita atia mwekuru washughulika kia mantu anturai muno. Grace andingirambira mbicha kwanza imbicha andingira na bakiunya aru ya araura kwi kathima kawata kiendenea aringambira bibia na betu bawita atia na kinyako kaka kuwa turerie Watabuza county tukundie rui kenda na betu bona rui ruthe nderia kuingana Watabuza county we twike itonekanire turia wasamaria we mabaili bathatu tona chiringi 10,000 twatuma tuwa chukuru ni ore rwembi rui Linturi atwira tware assembly atwira kuinguia kwenda kurutira Ameru ukilukira ministry eke ekuinja ithima na kwenda kwawa wodira chiethaira chiena thine rwe kabi na ni ithima 24 biraya ni rwe na wodi 45 no menya twaraniria mamwe betwe twera nabura twera nirembi mwanka finally to agree wodira ikona mbi ikona rwe muthara tobatika totwika tukona ithima biele. Gavana amewaambia kwa ofisi hiyo mbao ichimbe vizuri iweko tangi kubwa pale juu watu waweze kupata maji. Thank you. Hiyo gavana ndio amewaambia. Wakati nimekuja hapa gavana ameongea na contractor pale itengenezwa pale imeharibika, zimetengenezwa? Ndio. Anto wetu itakuja kutengenezwa, si amesema anatengeneza? Ndio. Kama yako Rongo. Ari. MC Muthara ureli murangiri wete mwankatha yote kithima no kimuke thirikari ya county Meru Kenji Muthara. Unda thiatanira kithima kia kiremu ndathiatana kia raura thwana bienjwa biele ndauma thwana ndaeta kenja bienjwa biele nkithiatana gavana na kankuwa message kenda message mutiamikia isa sawa ona areo tweta kebiro kithima kekenja wambi kenda tumwira ondokia metho urikana kera kia kiremu inya iketete atia ikethimi uma utweta tuma kenja tweta nkomo bienjwa biele unia unionda thambire njara ntakithiatire ringi kinyumo kira kia county lakini kithima keto kekiremu na no ntukekiremu kitenji na ndikuona yaka tukula yaka kitirenjwa 45 million erera wa 45 million kana budget era turera itukubwithia uninde ekirire kithima kekiremu mbecha no nturira ringi tutekaira imachini account irenja ithima bireku inde ekirire kekiremu mbecha no gya kwithira 45 million ikaura ithima kekiremu kekura ri na ntirende kiurani atongeria baguntu kuiba choketi nkatho ke thirikari no ntubwa ithima bi bakiwa bia bagu na bonene. Tunashukuru sana kwa sababu ile bidii Ministry of Agriculture wameweka, wametuchimbia mbwao kadhaa katika eneo hili yetu ya Tigania East. Wacha nishukuru hiyo ofisi waende wapewe asanti yetu kwa sababu kwa niaba ya wananchi wa area hii. Mheshimiwa, tunashukuru kwa hiyo bidii umeweka pia because wangejua ikinjinji hiki kama si wewe. Mheshimiwa Linturi boya kare akuwa bo te anirwa netia no ntokanda murombera na itatia nampa so iboya inkomenya we na thina ira tie na ara Nairobi cio chumbura na ito kurombera munene thina ikathira kendo choka Meru ito kwenda ithima bienge
na inye ya mukabira onge tote kumenya no kari tote mumirire bura tukumirakia so choka kilike mochie gete achakia bia wetatia na onde mumero ninkuwa lentore na choke kwe baraba kuwa naite nduna nkuwa na choke no nto nkona gethima mwaro muthanga na kingi boroti isa sawa ninkumenya binge bia wetatia bikeya are ara mkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.